Mazda 3 upgrade interior ambient light. Okey, sudah siap. Mari kita tengok view dari dalam. Di dekat pintu kita pasang satu line. So dekat handle ada. Dekat bawah storage area pun ada. Okey. Dan juga floodlight. So pintu ni empat pintu pun ada, floodlight juga empat kaki pun ada. So lagi dashboard kita pun ada buat satu line sini dan juga satu line dekat driver side. Okay, untuk control ambient light ni kita pakai phone apps. Okay, sini kita boleh tukar dia punya color, lepas tu tukar dia punya mood. Okay, macam-macam mood kita boleh select dekat sini. Okay, lagi boleh ikut music. Macam-macam mood boleh select. Semua dekat sini. Owner pakai kereta Mazda 3. Kalau ada minat nak upgrade interior ambient light, boleh datang kita punya kedai Rex. Be